1. avgusta u Bečejskom pozorišnom klubu održat će se prvi Adrenalin Fest, koji će na jednom mestu okupiti 6 metal bendova. A nešto više o ovom festivalu saznali smo od organizatora Saleta. Šta je? Ovom prilikom bih pozvao sve ljubitelje metal zvuka i one koji to nisu da u nedelju 1. avgusta posete Bečej i dođu na Adrenalin Fest koji će se održati u bašti pozorišnog kluba Gradskog pozorišta s početkom u 8 sati i trajaće negde do 2-3 ujutro. Ulaz je besplatan. Nastupit će Downstroj iz Kikinde, zatim Dread Up iz Novog Sada, Bane iz Novog Sada, Inkvizicija iz Novog Sada, Bloodline iz Bečeja i In Game iz Bečeja. Ideja je nastala iz razloga što je opšte poznata stvar da u našoj zemlji mediji forsiraju neku drugu vrstu muzike. A zato smo se odlučili da napravimo jedan ovakav događaj pod nazivom Adrenalin Fest, gitarski festival, metal festival, neki mini metal festival, da ga tako nazovem. I još samo nešto bih rekao da će Adrenalin Fest da se dogodi u okviru manifestacije Dana grada Bečeja. Iza celog projekta stoji opština Bečej, a konkretno Adrenalin Fest su podržali, ujedno su i partneri Asocijacija za razvoj omladine Bečeja, Kancelarija za mlade Bečeja i Omladinski klub Bečej.